President General Yoweri Kaguta Museveni okurigirira hari Robert Arnitwe oyebembireho ro yo kucebera abakozi n'emirimo ekozerwa mu district ya Kanungu ayorekere ko hari habashaho abatwire nebebuzabuza omukore emirimo ya government. Investigation n'umarwaro ganyu gondo twashanga yes government neseneke mbazeki, okay, because uri rwaro tubenstahamu kandi tugira umugombora zone, okay, marwaro kwigombora zone ibintu shabe mbaliraye mbatsi, okay, doctor kwaliaho wakanu nabasa ugono wakanu wele center na manye bitwara bere mu corona store manager we nembalira kuyakoze reke kuyamureme, okay, wakambuka ryako na manyangwa ineyo kwa store in charge called Edison, okay, Edison ogwe umukugambira nabache ba record zanja nchine stock cards zeye imbalire kamure mariyo mumba kuzakwira kambara kora za statement. Hari habashaho abarukugambira ko babarwire kandi bamwe tebakijwara uniform zirwaro kandi abandi nubosha kuzahamiramo echo kugamba kuri mugambira kuri abagwire kandi kuri kwijangwire na nshango mpumulize kuko shukangambira kubi nongaruza hansi abatora nabo batungira mu gishago kugamba ebaruhize omumarwara ga government hamwe n'abakozi bayo. Abarwire barabaga binji emibaze kajeraki ekabamiki abarwire baga binji emibaze kabamiki abagwire baga binji abashaho bakababaki mbweni mwe kumurugurambura imwe programu mu gitwindire tuta kugira ngo tubone ngo twanigana n'abashaho twasima government kurengwa abantu abari ku rugari president batwikaho robo ryo muziro wenyima oze kujya roni omwana mutwaro mu nursing school ashome yamara kushoma bata kuri yakorera ba klinika benyima ngo imirimo ya government kuza kujibona munobanza watugaza miliyoni nyingi ato muzire bamukomere rone yarira rukushomesa omwana kuri yagumena abona byona bigume bigumire bwano basebo bumwijire mutuyambe itaba rukushomesa omwana yaka ko bunasi ningo midwife ningo doctor omurimo kwa government nagubona bari bukukora ibitukora je babireba n'ibitarije nababireba konka muhero twagira ngo kuko inkoro yitsi ya government ya NRM tura ite tukora abantu mwenu state house te kujo mucyanga ekamara mu biro bona biro bakabura kwanjura abaturage ebitsire n'bikorwa. Gasha kwa Hweza Wilfred ahabwa TV West.